नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बार बार चे मे कर नसीहत मगर अड़े वन यम गई सानी यो तुहद न ठेक रोटमुत अड़ो ठेक रोटमुत सानी यो तुहद कह कत कर दपान यम गई गुस्ताख सह सारनी हुंद तमो सलमान तमिस वली खुदा शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह यह कुन अलग जमात कि यह बुजुर्ग यह बुजुर्ग यह सारनी हुंद इत पे सन जामिया मस्जिद यह सारनी इत पे मस्जिद सारनी तथ पे बुजुर्गान दीन तह सारनी मा अकिस जमात ठेक तुहद अगर कह कर गुस्ताखी यह सानिस बुजुर्गस सह गुस्ताखी मगर ये इन बगर अमज कड़ित इन बुजुर्ग इन तिहद शायद बुजुर्ग मे वन रात जुमास पे गो सान बुजुर्ग ये पढ़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सह नमाज रफुल यदैन कर कायल आमीन बिलजहर कर कायल वन वनो सह सोन बुजुर्ग यह मानन मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह बाकी बुजुर्गान दीन यमन सह रिश्त यमन सतन गुस्ताखी कर सह गुस्ताखी बहरहाल शेख नूरुद्दीन करन बयान रहमतुल्लाह अलैह दपन कैंसन कबन पोज जन शेरे कैंसन कबन सियाचा कैंगल साहिबो चाने वेरे कैंगई जेरे अक गुमरा अम्मा बादु या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा अला व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बादु यक़ूलुल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرفنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. या इलाही रश्त से ईमान सोन. या इलाही रश्त से ईमान सोन. Zanun çuk nafa noksan son. Zanun çuk nafa noksan son. बेतलब छा सारी नई रहमत वसान. बेतलब छा सारी नई रहमत वसान.
تیوت سرگ چھا آ گئے رحمان سون تیوت سرگ چھا آ گئے رحمان سون رازقا بے انتہا نعمت دژات رازقا بے انتہا نعمت دژات گوٚژھ ژےٚ پتہٕ آسُن فدا زو جان سون گوٚژھ ژےٚ پتہٕ آسُن فدا زو جان سون یا الہی کر کرم نت کیا بنم یا الہی کر کرم نت کیا بنم گوٚژھ بنون مومن اندری شیطان سون گوٚژھ بنون مومن اندری شیطان سون زانون چھُکھ ژٕے نفع نۄقصان سون واجب الاحترام ذمہ داران تحصیل مٹن ذمہ داران معزز سامعین کرام ابتدا سندر ساری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود السلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سندس غرس اندر جمع گسنس اندر مدات و مقصد رضی گوٚژھ گژھُن پروردگار بیٚیہِ گوٚژھ سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت کرُن پروردگار سانن عیبن گوٚژھ پردٕ پوشی کرُن پروردگار سٲنۍ ہم غم پریشانی گوٚژھ دوٗر کرُن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمانو یہ دنیا چھُ عارضی دنیا اندر ینہٕ پتن چھِ أکِس مسلمانس ذمہ دٲری یہ بنہِ تمہِ چیٖزٕ خٲطرٕ تیٲری کرن وول یتھ سۭتۍ أمِس پگاہ چھُ ملاقات کرُن یہ دنیا چھُ متاع القلیل متاع الغرور لو كان دنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد اگر دنیا بقا آسہا دنیا پوشون آسہا دنیا وفاداری کٲنٛسہِ کرِہا تیٚلہِ گوٚژھ دنیا پوشن کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد میں ناز چھنہٕ ژےٚ برونٛٹھ کٲنٛسہِ بشرس ہمیشگی دِژمٕژ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یُس تہِ یتھ دنیاہس اندر آو تٔمِس چھُ نیرُن قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ییٚمہِ موتہٕ نِش یِم ژلن وٲلۍ چھِ بنان یِمن حظ چھُ تتھ موتس سۭتۍ ضروٗر ملاقات بلکہ قرآن کرن بیان ولو کان فی بروج مشیدہ اگر یہ مضبوط کلن اندر تہِ ژورِ روزن توتہِ چھُ یِمن موتس سۭتۍ ملاقات یہ چھِ حقیقت اکھ یہ چھُ قانوٗنی قۄدرت اکھ سُہ امیر ٲسِن غریٖب ٲسِن لۄکُٹ ٲسِن بوٚڑ ٲسِن
بہرحال موت ست ملاقات کر ون یہ چیز ست ملاقات کرن ات چارہ کر ات چارہ کھانا یہ فیس کرن ون کیا مدا ون کیا ہیک انسان کرت کان سامان تیار یم ست ات ستن رت پٹ میں ملاقات تک قرآن کرن پانے بیان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کھوزو پروردگارس ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرزن مگر یل مرک و مرز مسلمان یل من مرخی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں یہ پل کر یہ ما چھ میں معلوم اگر انسانس پتہ آسی میں 30 وری تو کستان دو 50 وری تو کستان دو 60 وری تو کستان دو کڑن تمن دون بیہمو مسجد مزی کرو زار پارا چھ دو سجدس مزی ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تی یہ تو ات مزنی سجدس مزی مگر یہ چھن معلوم یہ چھ پنس علمس اندر تھومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے چھ ون سجیشن علماء کرام دیون مفسرین عظام دیون دپن ون چھ معاملہ تیل چھ پرت کان پنن شاہ زان یہ چھ آخری شاہ پرت کان پنن نماز زان یہ چھ میں آخری نماز تیل چھ ممکن چون اس اختتام گسی یہ گس کت پٹ رس پٹ نت اگر ژ غافل رود دپت ول ون چھ سہل ون چھس بہ 30 وہر یہ میں گس تہ گس خوش تی کر تیل چھ پائی تیل کت حالتس اندر یہ موت اگر یہ یت کش اندر رود نا پائی چھن یہ شہما اس سو شاہ یہ تیل ات شاہس گیون بوزن یہ تیل ات شاہس ریکارڈ بوزن یہ تیل ات شاہس سود خار آسن یہ تیل ات شاہس رشوت کھین یہ تیل ات شاہس بدکاری کرن یہ تیل ات شاہس شراب تو چرس چین نا امس معلوم مے ام پتن یہ دنیا کنزن دپو یہ چھ آخری نماز پڑھ سا یہ نماز ون چھ ام پت مرن یہ کیا کرے امس نماز انداز کیا آسے اور ام پتن کس کیفیت آسے امس نماز ام پت کیا کیفیت آسے امس اکہ منٹ چھ بی نماز پت سلام پت آسے یہ کیفیت گژھِ زندگی بھر آسن تیل چھ ممکن ولا تموتن الا وانتم کیا کرز مرنس تو مرنن وقانن گو کمن بانن چھانگر کرت پون زن ژمد گو نین بانن گو وان وانن فالو یہ موتک سہ رٹن کھاسن تا آمن یہ خالی کرن شہرن تا گامن یہ چھ تھومت حضرت ذوالجلالن خدائے لا یزالن تا بے مثال ترائین اوی کرن قرآن مجید بیان چت میں پروردگار عالمین چتس پاون چت میں از برون 1450 وری آیت مبارک نازل گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا ایمانا نوالو اتقوا اللہ خوزو پروردگارس ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیجو نظر پنس نام اعمالس پنس ذات راہس میں چھا پگا خطر تیاری روب چھا آز برونٹ 1450 وری دپن پگا خطر چھیا اچھا پگا دپن صبح اچھا ونن عربی پڑھ گاد چھ ونن کات صبحس گاد چھ ونن کات پگہس صبحس روب دپن آز برونٹ 1450 وری صبح خطر چھیا پگا خطر چھیا پگا خطر چھیا تیاری یل ون آز تہ وچھو اس دپن نہ ون چھن کتھے ون چھن ناز بے ون لکٹ 30 ون چھن پائی ون کوتا رب دپن 1450 وری برون پگا خطر چھیا تیاری پگا دپت گو موت خطر چھیا تیاری قبر خطر چھیا تیاری محشر خطر چھیا تیاری چچھیا نام اعمال سندر کین زادر کرمت جمع کنا مسلمان بایا مٹن سندر روزن والا رامپور سندر روزن والا کیربل سندر روزن والا میانی جوان میون یہ چک اسلام آباد نیارن ترین لڑچک چندس نظر دیون میں چھا کرائی یہ چک مومولی سیر تام ختن چور لڑچک چندس نظر دیون کرائی چھما برابر زادرہ چھما چندس
یل ون زیوڑ تو کروڑ سفر آس امی خاطر چھیا تیاری زاندس تھا نام اعمالس نظر ابزس دنیا موبر یستی بچھئی تڑ تکٹ شنواو شیخ نور الدین رحمت اللہ یہ کوشر پر سمجھاو دبن ابزس دنیا موبر یستی بچھئی تڑ تکٹ شنواو نشکوڑ شڑ باز بر نہیں استی یس کر گنگل تو سوئی کر کراو دس تھا زان نظرہ زان وچمت پنیس نام اعمالس نظرہ ترمز دبک ناز میں کچھ میں معلوم کس دی نظرہ قرآن مجید مصراو سورہ قیامت سن رب کرن بیان دبن بل الانسان علی نفسی بصیرہ پرت کان انسان یس دنیا سندر یمس پنس پانس پر پنس وجودس پر پور نظر ولو القا معذرا اگر تو دنیا کۭژاہ تہِ معذرت کرت اگر تو دنیا نزدیک کوتاہ تہِ نیک آسک رُت آسک ہُہ آسک یہِ آسک مگر پنس پانس نش چھپت چھُکھ نہٕ ژےٚ چھُے معلوم مےٚ کیٛاہ کوٚر آز دۄہس نٮ۪ماز کۭژاہ پریم نٮ۪ماز پریم سارے ذکر آز کور کوٚرما کِنہٕ مےٚ کمٲے آز دۄہس گۄناہ کِنہٕ مےٚ کمٲے ثواب بل الانسان علی نفسی بصیرہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان چھُ پننس نفسس نِش وٲقف مےٚ کیٛاہ کوٚر دۄہس ژےٚ دِژتھا نظر کُنہِ دۄہ پننس شامس پننس نامہ اعمالس اما دۄہس کیٛاہ کمووُم دۄہس کیٛاہ کوٚرُم نامہ اعمالس اندر جمع شامس چھِ زیٖنمٕتِس نظر دِوان حرام کمووا حلال کمووا زیٖنمٕتِس چھِ نظر شامن غلطانس کوتاہ آو زیوٗن کوتاہ کمٲے کۭژاہ کر مکان کوٚت واتنو مکانس چھُ بیاکھ پور کرُن مکانس پش کرُن ییٚتیُک مکان کوٚرُتھ مکمل ییٚتکِس مکانس چھُکھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ رنگ و روگن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تازٕ تازٕ نوٚو نوٚو رنگ کران مگر تتیُک مکان چھُ یا یاد یتھ مکانس اندر نہٕ کہانی بکار نہ چھِ اولاد بکار ترے چیز کورنگ بیان یم چھ قبر تانی گسن سوچ مگر ویبقا واحدا اکوی چھ سوچ لگن زچ واپس پھیرن اولاد تی واپس مال تی واپس ویبقا واحدا اکسٹھی چھ سوچ لگن سگئی نیک عمل اگر نماز پرمت چھت صدقو خیرات کرمت چھت اگر ماہ رمضان لول چھت برمت اگر ذکر و اذکارن صدرودی کھوئی اگر قرآن مجید برت لول اگر سورہ مبارکن برت لول اگر سورہ ملک سک پرن وول بنیومت اگر قرآن مجید سک بنیومت تعلیم کرن وول میانی جوانا یشی قبر منست ساج یلی کل کنی یل کل کنین عذاب فرشتہ تی یوی قرآن مجید یتر یون یل یوس قرآن مجید پرن وول یل سین کنی عذاب اتی صدق خیرات یوس خرچہ ونول فی سبیل اللہ یل کھورو طرفی عذاب اتن تم قدم بکار یم قدم مسجد کناسک پکموت تلسط سدی ون نظرہ بدیم نظرہ اس کے بکار قرآن مجید تو یہ چھن ون سانن گارن اندر موجود رودمت پڑھن گئے کتھا ون چھو یون دپن نحس یہ قرآن مجید اتا یہ تو قرآن مجید مشید مز یہ چھس پرنے کا یہ چھس بیقادری تھا مشید مز توت پریس کا ات عظیم نعمتس چھو گاری دق یون دن قبل چھ جائے یون دن دشس چھ جائے مگر قرآن مجید سن گرس اندر جائے ریکارڈن چھ جائے موبائل چھ دو کھو نئی نئی طرز نئی نئی قومتس یون واریاہ بڑی بڑی موبائل گارن اندر موجود مگر قرآن مجید گارن اندر موجود ہوئی حدیث چھ کتاب گارن اندر موجود ہوئی ناو چھ اہل حدیث ناو چھ حنفی شافی مالکی واریاہ بڑی بڑی دعویٰ کرن وال مگر یہ قرآن مجید اس پر نظر دیوان اچھن قرآن مجید کیا جواب دک در دربار حضرت اللہ بکیا جواب دم اللہ تعالیٰ سن دربار اسے بہائی زور پنن گرن اندر ترو اسے زور پنن گر کر واران شیطانس حوال
اسے گر کر شیطانس حوال ابلیسس حوال کاش ژے یہ گر کورمت رحمانس حوال کاش ژے یہ گر کورمت رحمانس حوال تیلے اوس پڑھن سورہ بقرہ تیلے اوس پڑھن آیت الکرسی تیلے اوس پڑھن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیلے اوس پڑھن لا حول ولا قوت الا باللہ ژے کورت کیا ژےٚ یہ سامان گرس اندر یُس سامان ژےٚ پگہ بکار کن ژےٚ دوٚپُتھ ول دُنیہُک بنگلہٕ بنیو أسۍ چھِ صرف دُنہِکِس بنگلس پتہٕ بہٕ چھُس نا انکار کران مکان بناونہٕ یہِ گوٚژھ آسُن وسیع آراز مکان یہ سعادت مگر یل ایمان آس یل ایمان یل اسلام آس یل گرس دین آس یل کوڑ دین آس یل نیچس دین آس پتہ اگر گر آسس وسیع نتہ ہشی کتھا دین ہچناون کوڑ گوس آسن الگ کمر نیچس گوس آسن الگ مالس ماج گوس آسن الگ کمر مہمانس گوس آسن الگ یہ کس ہچناون یہ دین ہچناون یل دین یوس پتہ ہشی کتھا اکسی کمرس من شنگتا یہ تھی گھن مگر وسیع آراز مکان رنگ روگن یہ پوز مگر ات گوس تیل دین ژٕ کر تتیُک گر تہِ تعمیٖر تت کس گر خاطر تہِ کر تعمیٖر سۄ قبر تہِ کر تعمیٖر سۄ تہِ بناو سۄ قبر پنٕنۍ تہِ بناو سۄ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ چانہِ خٲطرٕ حُفرتُم من حُفرتِ نار سۄ گٔژھ آسٕنۍ روضتُم من ریاضِ الجنہ سۄ گٔژھ آسٕنۍ کینٛژن قبر چھے پوش زن شیرے کینٛژن قبر چھے سیاچا کینٛہہ گٔے صاحبو چانہِ ویرے کینٛہہ گٔے زیرے اکہِ گُمرا شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ بار بار ژےٚ مےٚ کران نصیحت مگر اس چھِ أڑۍ ونان یِم گٔے سٲنی یوتن ہٕنٛدۍ نہٕ زن چھُ ٹھیکہٕ روٚٹمُت اڑیو چھُ ٹھیکہٕ روٚٹمُت یِم چھِ سٲنی یوتن ہٕنٛدۍ چھِنہٕ کینٛہہ اس چھِ آسان کتھ کران دپان یِم گٔے گُستاخ ولین ہٕنٛدۍ زن چھِ تِم گرِکۍ کٲنٛسہِ شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ چھےٚ کٲنٛسہِ گریُک سُہ چھُ سارنٕے ہُنٛد یُس تہِ مُسلمان تٔمِس چھُ ولی خۄدا شیخ نور الدین رحمت اللہ بابا داوود خاکی رحمت اللہ علیہ یہ چھا کُنہِ الگ جماعتُک کِنہٕ یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد بُزرگ یہ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد بُزرگ یہ چھُ سارنٕے ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ جامعہ مسجد یہِ چھِ سارنٕے ہٕنٛز یِتھ پٲٹھۍ مسجد چھِ سارنٕے ہٕنٛز تِتھ پٲٹھۍ چھِ بُزرگانہِ دیٖن تہِ سارنٕے ما چھُ کٲنٛسہِ أکِس جماعتس ٹھیکہٕ تِہُنٛد اگر کانٛہہ کر گُستٲخی یہ چھُ سٲنِس بُزرگس سۭتۍ تہِ گُستٲخی مگر ییٚتہِ ژھٕنِکھ بٲگرٲیِتھ أسۍ ژھٕنۍ مےٚ اَمہِ منٛز کٔڑتھٕے یِمن چھِنہٕ بُزرگ یِم چھِنہٕ تِہنٛدۍ شاید بُزرگ مےٚ ووٚنیو راتھ جُمعس پٮ۪ٹھ تہٕ یِم چھِ گۄڈٕ سٲنۍ بُزرگ ییٚلہِ ژٕ پرکھ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سُنٛد سُہ چھُ نمازن اندر رفع الیدین کرنُک قٲیل آمیٖنہِ بالجہر کرنُک قٲیل وۄنۍ ییٚلہِ وَنو سُہ چھُ سون بُزرگ یہِ مانن نہٕ میٖر سید علی احمدانی رحمت اللہ علیہ باقٕے بُزرگانہِ دیٖن یِمن سۭتۍ چھُ اَسہِ تہِ رِشتہٕ یِمن سۭتۍ کانٛہہ گُستٲخی کر سۄ چھِ اَسہِ سۭتۍ تہِ گُستٲخی بہرحال شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپان کینٛژن قبر چھے پوش زن شیرے کینٛژن قبر چھے سیاچا کینٛہہ گٔے صاحبو چانہِ ویرے کینٛہہ گٔے زیرے اکہِ گُمرا ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دیٖزیو نظر مےٚ کیٛاہ کوٚر نامے اعمالس اندر جمع مےٚ چھا پگاہ خٲطرٕ تیٲری کِنہٕ نہ چھم تیٲری مسلمانو أسۍ چھِ تتھ دورس اندر گُزران بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ بخاری کتاب الفتن روی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه قیامت گژھِ نہٕ توٚتن تانۍ برپا قیامت یی نہٕ توٚتن تام یوٚتن تانۍ شخص آسہِ قبرِ پٮ۪ٹھ گُزران تہٕ قبرِ پٮ۪ٹھ نظر تراونہٕ پتہٕ آسہِ بیان کران یا لیتنی مکانہ واے بٕے کیازِ نہٕ اتھ قبرِ اندر بٕے کیازِ نہٕ صاحبِ قبر بٕے کیازِ نہٕ درامُت ییٚمہِ دُنیا یہِ آسہِ فتنن ہُنٛد دور
یا فتنن یون دور پرت طرفا فتن نظر گسان یہ سوئی فتن یت متعلق بیان آو کرن صبح انسان نیرن مومن حالت سندر و یمسی کافرا شام کرن مومن حالت سندر و یصبح کافرا صبح واتن یاسی ایمانس مقلومت سودا کرت ام یاسی ایمان مقلومت کنت آج سہل پڑ فکر تارن یل موبائل وچن مشن فکر تارن ات کیا آسان ات کم چیز لبن یون یتھ انسان کمٹ کرن سی سہ مے باسان امس ایمان سلب گسان حضرت مولوی صاحب ام کیا ون مولوی صاحب کیا ون عالم کانٛہہ تہِ ٲسۍتن یتھ جماعتس سۭتۍ تتھ جماعتس اگر حقٕچ کتھ اوس ونان یعنی کٲنٛسہِ عٲلمن دوٚپ نٮ۪ماز پرٕنۍ چھِ برحق یہِ چھنہ صحیح کتھ یورٕ چھِ کمٹ لیکھاوُن کران نتہٕ حظ یہِ چھُ تِژھ کمٹ ژھٕنان کٔرِتھ أمِس مولوی صٲبس أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ یعنی عالم چھُ دپان نٮ۪ماز پٔرِو عالمن دوٚپ شرک چھُ منع یا مےٚ ہی طالبِ علمن ووٚن کم علمن تہٕ کم عملن ووٚن ہے یہ چھُ شرک یہ چھُ بدعت یہ چھُ پھلٲنۍ چیٖز دلٲیلو سار پتہٕ کوٚر کٲنٛسہِ کمٹن دوٚپُن ہے تِژھ بدردا وونُن یا تمہِ انداز لیکھُن یا دوٚپُن یہِ چھُ کٲفِر ییٚمۍ کٲنٛسہِ کٲفِر ووٚن تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کوٚرُکھ بیان یہِ کُفرُک فتوا چھُ تٔمِس پانسٕے یہِ چھُ پانسٕے لگان کٲنٛسہِ دوٚپُن یہِ چھُ مُشرِک یہِ چھُ فتوا پانسٕے اگر نہٕ سُہ یا لعنت کرن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ لعنت چھُ واپسی نٲزِل تۄہہِ چھا فکر تران کہ کمٹ گژھِ گۄڈٕ وٕچھُن بہٕ کیٛاہ چھُس کران بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان مےٚ چھا پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان یہِ ما چھُ پانسٕے گۄڈٕ گوٚژھ سونٛچُن پتہٕ گوٚژھ کمٹ اہل حدیث نوجوانن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش ییٚلہِ تہِ کمٹ ٲسِو کٲنٛسہِ عٲلمس یا کٲنٛسہِ کران گۄڈٕ گژھِ نہٕ کرنہِ ییٚلہِ وۄنۍ کٔرِو تہِ تیٚلہِ تہِ گوٚژھ کرُن رٕژر سان تیٚلہِ تہِ گژھِ نہٕ بے ادبی لعنتُک الفاظ کُفرُک الفاظ شرکُک الفاظ مشرکانہ الفاظ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تُہنٛدٮ۪ن کمٹن اندر یہ چھُنہٕ ادبن تہِ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک کینٛہہ بہرحال پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دی نظر یہ چھُ فتنن ہُنٛد دور ونکٮ۪ن لٔبِو تُہۍ ہر طرفہٕ یِم چیٖز مگر نظر دِ مےٚ چھا نامہ اعمالس اندر کینٛہہ جمع کِنہٕ بہٕ چھُ سا تیٲری کران کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تیٲری تھٲیِو کیٛازِ دۄہ چھُ یِنہٕ وول یہ چھُ مسلم صفت القیامہ کے حوالے حدیث مبارک بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھُ تیٲری کمہِ خٲطرٕ چھِ کرٕنۍ یُس رۄب دپان پگہہ خٲطرٕ کٔرزِ تیٲری وٕچھ تیٲری کمہِ خٲطرٕ چھِ تیٲری چھِ امے خٲطرٕ کرٕنۍ یقوم تدنى الشمس یوم القیامۃ من الخلق حتى تكون كمقدار میل یُس یہ آسمان روز نہٕ کینٛہہ اذا الشمس قورت یُس یہ آفتاب یہ گژھِ بے نور تارک گژھن بے نور آسمان یی چھلہِ چھلہِ والنہٕ انسان آسن کل فروش المبثوث یمن پہاڑن دونہِ پروردگار انسان آسن پنن پومپرن ہند پٲٹھۍ حالت آسہِ واریاہ زیادٕ ابتر یہ آسمان روزِ نہٕ یہ زمین روزِ نہٕ کینٛہہ سورُے کر ملیا میٹ پروردگار کل من علیہا فان سورُے مکلہِ نہ روزِ یہ زمین نہ روزِ آسمان بدل زمین بدل آسمان سورُے کینٛہہ بدلایہِ پروردگار دنیاہس اندر روزِ نہٕ جبریل امین تہِ علیہ الصلوۃ والسلام کٕہٕنۍ روزِ نہٕ دنیاہس اندر تمامن کر ختم پروردگار پتہ آسہِ آفتاب کمہِ انداز آسہِ ییٚمے انداز آسہِ تہِ چھُ زانان پروردگار مگر تپش آسہِ آفتابس واریاہ زیادٕ یہِ آسہِ اکھ میل دوٗر راوی حدیث چھُ بیان کران مےٚ چھُنہٕ معلوٗم یہِ چھا مسافتُک میل کِنہٕ یہِ چھُ سرمہٕ تُج تہِ چھِ عربی پٲٹھۍ میلٕے ونان راویس چھُ اتھ اندر اختلاف یہ چھا سرمہٕ تُج ہُنٛد میل کِنہٕ یہِ چھُ مسافتُک میل ون یُسٕے میل اگر مسافتُکُے میل چھُ سُہ تہِ گوٚو نہٕ زیادٕ دوٗر اکھ میل آسہِ کُس دوٗر آفتاب پتہٕ وسہِ ٲرکھ گرم آسہِ واریاہ زیادٕ اکھ میل ییٚلہِ آفتاب آسہِ دوٗر تہٕ کوٗتاہ گرم آسہِ ٲرکھ کوٗتاہ وسہِ یہ وسہِ ٲرکھ وسنہٕ پتہٕ 7 اتھٕ بۄن پتہٕ کھسہِ واپس پتہٕ رٹہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پننیو گۄناہو مُطابق
یمس یمہ انداز گونا تمہ انداز بنہ سارخ رٹن وول کنس گوڑن تام کنس کوٹھن تام کنس تنس تام کنس سینس تام اڑن آس لگام عرق اڑن آس سر پہ سہلاب مسلمانو اگر یسن چک بچاون پنن پان سباتن یدلیوم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ اگر یسن چک بچاون پان اندو چرٹ کیسن خوش قسمتن عرش کس سایس تل پروردگار امتنا یوتا اللہ تش آس النفسی آس گرم عرق مگر ات حالتس اندر ترٹ مسلم کتاب و زکات کے حوال 7 قسم کن لکن عرش کس سایس تل پروردگار اچھا زان غور کورمت بہ یمہا ات اندر تہ بہ گوس ات مز یون غور کور اس کت پہ بہ گوس آئیس افسرس مز ات لسٹس مز یون ات محنت کرن وارز ہمسائن رشتہ دارن مولی صوبہ زار پار مسجد نیاز درسگاہ نیاز پھلن شے نیاز ہے لسٹ گوسم کت مز یون جی پوسٹس مز گوسم ناوا نیرن پھلن پوسٹس مز گوسم ناوا نیچو گوسم پھلن پوسٹس کھسن زان چھیا یہ رودمت خیال میون نیچو گوس آسن یا بہ گوس آسن تتھ پوسٹس یمن کت رٹ عرش کے سایس یتچ کرسی نہ چھن زیادہ کالس پوشن واجن کی یتک ایسی شہجار تو ایسی وشنیر نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول یتک آرامک بنگلن تو آرامک بیڈ نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول مگر یمس عرش کے سایس تر رٹ پروردگار یہ سایہ چھس پوشن وول تیتس کالس حتی یقض بین الناس اگے یم 7 قسم یتھ حدیث مز کورک بیان پرت کان اللہ تعالیٰ سن وت اندر خرچاون وول یہ آسہ پنہ صدقہ خیرات کے سایس تل حتی یقض بین الناس ہم 7 آسن توتن تام حتی یقض بینن یوتس تان لکن درمیان فیصلہ کر پروردگار توتن تان رٹک پنس عرش کے سایس تل پروردگار یم کم آسن تھی پڑھو یم پانے میں چھنت وضاحت کر امام عادل امام عادل بادشاہ سہ شخص قلبہ معلق الی المسجد یمس سن دل آس مسجد کن اٹکت بار بار بہ گوس مسجد مز نماز پڑھن بیاکھ نماز کرواتہ نماز شباب نشا فی عبادت اللہ یم پن جوانی گزر عبادت اندر ز شخص یمن پان ون محبت اللہ تعالیٰ سن خاطر یم صدقہ کر اللہ تعالیٰ سن وات اندر رشنت کھوڑ اتس لج نہ پتہ سنو جوان یمس امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سے میون درواز چھیل ول بن میں سد بدکاری کرن وول یہ آس نہ طوائف یہ آس نہ سہ کور یس تھی نظری چھو گژھان ییٚتہِ یس بازرس چوریان پھیرن ننگے پھیرن اوڑے دعوت دیون یہ چھن سہ بلکہ یہ آسہ خاندانی کوڑ یہ آسہ حسب نسب واجن کوڑ امیر گھرانچ کوڑ شکل واجن کوڑ یہ دی دعوت دپی ول میون درواز چھ یلے ژے ژلی یور کرکھ نیرتھ انی اخاف اللہ نسے بنا دعوتس لبے کرن وول بظاہر چھ باسان یہ کیا لکٹ عملہ مگر امس عظیم سہ اجر امس رٹ عرش کس سایس تل پروردگار اگر پنہ خواہش کرن قربان اگر پنہ خواہش کرن خوش اگر پنس ایمانس کرن راش عرش کس سایس تل دیز جائے پروردگار سہ جوان یم جوانن تازن ایمان ناو سس مرصد ابن ابی مرصد ناو سس مرصد ابن ابی تازن مت ایمان نبی رحمت حسمس آو دپن حض میون نہ ایمان ون باز یسن فرمان بردار بان وفادار میں ونتا میں کیا کروں سگس مکۃ المکرمہ وار یہ مسلمان یار چھ مکۃ المکرمہ سندر
تم مکیو قریشو مکیو کافرو کرمت پانس نش بند تم کر تقاضات یہ چانس ایمانس کہوٹ یہ چانس ایمانس آزمائش نیر سمیانی یارا یار وہ تدراو یہ مکۃ المکرمہ اندر پنن یمن ساتھین کرن آزاد کرن گوس دعاگ بنن یوت دو بنیوس امی انداز امس آو تمی پیڑ آلو یم پیڑ امس آلو اس دوری جاہلیت اندر یوان امس آئی جاہلیت آوازا یت پوڑ از میون نوجوان دپن از مولی صوب ببنیوس دوڑ تھون وول تی نماز پرن وول تی ذکر و اذکار تہجد مگر محض شمون دوری جاہلیت کی آواز کنن گسان بہ کیا کرت حالتس اندر محض شو بیون یم چیز بہ کیا کر آج اکثر نوجوانن یہ چیز واریاہ زیادہ رکاوٹ میانی جوانا اگر پان چھ بچاون امی عذاب نش اگر جہنم نش بچاون پنن پان اگر محشر نی تپش نش بچاون پنن پان اگر عرش کے سایس تل چھ روزن تو تل چھ موقع جوانی ڈج یہ موقع یہ کے جوانی ڈج موقع پتہ مول کیا یہ ونکن موقع جوان چھ اگر یت دورس اندر پانس کرت رچ ات آلوس کورت نقار یوڑ دبتس انی اخاف اللہ سو گو کامیاب عرش کے سایس تر رٹی پروردگار آلوا دبنس انت مرصد چک سما مرصد دپن بچس بس عناق بچس چن سو خاتون یمس ست ریلیشن یمس ست زندگی اس گزارن یمس ست افیئرز اسی کشر پڑ ونو آس یمس ست ٹرما آسے سو کت گو ژے ترووت یہ وتھ ژے چھُکھ نہٕ وۄنۍ ملاقات سے یوان بے پرارن ٲسٕس ژٕ چھُکھا مے نِش آمُت دروازٕ چھُ یلے میون بیڈ چھُ آز تہِ چانہِ خٲطرٕ تیار شہرِتھ تہٕ پوٗرِتھ أمۍ دوٚپُس یورٕ اِنی اخاف اللہ نہ چٲنِس عالمس بننہٕ لبیک کرن وول بہٕ گژھٕ نہٕ چٲنِس اتھ عالمس اندر امہِ عالمہٕ سۭتۍ مُتٲثر مگر میون نوجوان دپن مےٚ حظ چھُے قسم کھیوٚمُت مولوی صٲب انا للہ و انا الیہ کیا وعد کشمیری نوجوان چھُ آز دپان مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت مےٚ چھُنہٕ حظ وعدٕ کوٚرمُت اتھ وعدس چھا أڑۍ چھِ ونان اتھ وعدس چھُ کیٛاہ اتھ تہِ چھُ کفار دیُن اتھ وعدس چھُنہٕ کفار وفار کینٛہہ یہِ چھُنہٕ وعدے یہ چھُنہٕ اتھ معاملس اندر حلالٕے اتھ کیٛاہ وعدٕ امیک وعدٕ سٲری اپُز وعدٕ امیک تمام یم تہِ اتھ معاملس اندر ژےٚ کوٚرمُت یہِ سورُے اپُز اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کفار یہِ ژھٕن یلہٕ ترٲیِتھ تہٕ واپس بچاو پان بچاو یِمو دوٚپ مےٚ چھُ قسم کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ کوٚرمُت یہ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژےٚ کرُن ژےٚ چھُے بس واپس یُن تہٕ توبہٕ کرُن ژٕ گوٚوُکھ آزاد نہ آپ کو قسم کے لیے کوئی کفارہ دینا ہے نہ وعدوں کے لیے کوئی کفارہ دینا بچاو پنن پان یہ واپس امہِ عالمہٕ نِش أمۍ دوٚپنس اِنی اخاف اللہ مےٚ چھُے خوف رۄبہٕ سُنٛد بہٕ یِمہٕ نہٕ چٲنِس عالمس اندر واپس دوٚپنس اگر نہٕ آوُکھ واپس مےٚ وٕچھُکھ ژٕ کیٛاہ کٲم کران یمن مسلمان قٲدٮ۪ن چھُکھ آزاد کران بہٕ کرکھے بیدار مکٕکۍ کُفار بہٕ دیاناوے سزا بہٕ لایِناوے بہٕ مارناوتھ بہٕ زالناوتھ بہٕ تھاوناوتھ بنٛد دوٚپنس یہِ خۄش گژھی تہِ کر مےٚ چھُ سورُے برداش مگر مےٚ چھُنہٕ برداش پننِس ایمانس داغ دیُن یہِ داغ چھُنہٕ لۄکُٹ داغا کینٛہہ وہی جوان ہے علامہ اقبالن کٔر أتھۍ تعریٖف رحمتہ اللہ علیہ دپن وہی جوان ہے قبیلے کی قطارہ جوانی جس کی ہے بیدار ضرب ہے کاری علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ سے کن شائی صحوتی آسد یہ کس چھو معصوم عن الخطا کس چھو یہ چھا کہاں ہے کہ دعویٰ کرے
خطا تہ ہیکس ٲسِتھ مگر یس تٔمۍ محنت چھِ اوورآل کٔرمٕژ سۄ چھِ سرہانس لایق سۄ چھِ واریاہ زیادٕ اپرِشیبل واریاہ زیادٕ اپرِشیبل یۄس تٔمۍ کٲم چھِ کٔرمٕژ واریاہ زیادٕ ییٚلہِ سُہ لندن گوٚو نا پرنہِ ییٚلہِ لندن ژٕ آز چھُکھ ناو بوزان کٔشیٖرِ نوجوان چھُ ناو بوٗزِتھ مےٚ کٔرۍزیو معاف مےٚ ؤنِو پٔتمہِ لٹہِ تہِ ییٚلہِ اسلام آباد چھُنہ وسان کتیُک رامپورُک نوجوان دپان نہ حظ مےٚ نٔے پتہٕ ایمانٕے دریو نہٕ کتہِ اسلام آباد چھنہٕ کتھٕے نہ اسلام آباد اتہِ چھُنہٕ أمِس ایمان سلامت روٗد دپان بہٕ گوٚژھ نا سینٹرل یُن پتہٕ انہِ مےٚ پتہٕ ژھٕنۍ مےٚ داڑِ تھوڑا ژھوٚٹٕے کٔرِتھ اتھ حظ روٗد نہٕ پتہٕ سیزرا وۄنۍ ییٚلہِ یہِ سرینگر وَسہِ أمِس چھُ ڈُلہٕ گژھان پانے دپان نہ حظ پتہٕ روٗد سا بہٲلِیا دِژ تہِ کُنہِ سرینگر تۄہہِ چھا فِکرِ تران مُخالفت گٔے پننہِ جایہِ البتہ انسانس پزِ وٕچھُن بہٕ کٔمِس چھُس مُخالفت علامہ اقبال چھُ لندن گژھان لندن ییٚلہِ لندن ووت پرنہٕ خٲطرٕ یُس نہٕ ان پڑھ کینٛہہ یہِ اوس زبردست پڑیٖن أمۍ چھُ لندن پوٚرمُت ییٚلہِ لندن وٕچھُن اتہِ ووٚنُن لندنہٕ ژٔجِس کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دوٚپُن زمستانے ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی زمستانے ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی نگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی چل لکڑ کت میانی جوان دپن یس لندنک ہوا سو اوس تیوت تیز زمستانے ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی یعنی اس تک بہرا روی بہائی ہند ہوا اوس سہ ہیکہ میٲنِس ایمانس ٹکڑٕ ٹکڑٕ کٔرِتھ تیٚلہِ کٔمۍ بچونس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل مگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی مےٚ ترٛوو نہٕ تتہِ تہِ تہجد دپان لندن تہِ ترٛوو نہٕ مےٚ تہجد دوٚپنس مٲلۍ علامہ اقبال کیٛاہ چھُکھ کران دوٚپُن قرآن پران قرآن چھُس دپان سُہ قرآن پر تِتھٕے پٲٹھۍ زن چھُ نٲزِل گژھان دپان پتہٕ ییٚلہِ قرآن اوس تلاوت کران پتہٕ اوس قرآن پیٚوان تاپس تھاوُن تیوٗت اوس ودان علامہ اقبال رحمتہ اللہ بہرحال یتھن غلط آسہِ گوٚمُت تتھن ونو البتہ یتھن تِم صحیح آسہِ تتھن تہِ کروس نہٕ مُخالفت نہ نہ أسۍ چھِنہٕ شوٗبان سان یُس ییٚمہِ دُنیا درٛاو أسۍ کیازِ کروس مُخالفت اللہ تعالیٰ کرنس یِم یتھن خطا آسٮ۪س کوٚرمُت تتھ کرنس معاف پروردگار یہِ رٕژر کوٚرُن تتھ دِژنس اجر عظیٖم پروردگار بہرحال یہ کرن بیان وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا جوانی جس کی ہے بے داغ ضرب ہے یہ نہ چرسک داغ دکھ جوانی نہ شرابک داغ دکھ جوانی یہ نا پتہ چھن پنن یہ قبیل تہ ایکسپٹ کرن پنن بستی ایکسپٹ کرن اکہ لٹ ووت یہ عزت اکہ لٹ ووت یہ وقار پتہ چھن کانٛہہ رٹان پتہ چھ مول موج تہ دُتکار واللہ پانس کر رٲچھ مکر شراب کی بُزِ پنن جوانی مکر چرس بُزِ پنن جوانی مکر غلط کاری ہنز بُزِ پنن جوانی پنن یہ عزت یہ لے واریاہ زیادہ قۭمتی اتھ چھ واریاہ زیادہ قۭمت پنن عزت راو راو پنن گرکن نشن پنس محلس نشن پنس علاقس نشن علامہ اقبال دپان تی دپان سُے جوان چھ قبیلُک آسان چشمن ہند گاش تارک یم سن جوانی بے داغ تہ کیا گو اگر ژے رامپورُک کانٛہہ نوجوان آسی دیٖن صٲبُن لڑکہٕ آسی پتہٕ اگر ژے اسلام آباد کانٛہہ دپی ہے پھلٲنۍ نوجوان شکیل صٲب مثال محسن صٲب رفیق صٲب بلال صٲب مےٚ ون تہٕ اتھ کیٛاہ چھِ ونان زانہِ نا تل سا کُس کُس ہے ذمہٕ سٲری ہن نہ ذہن سُہ حظ سونُے ہمساے حظ لڑکہٕ سونُے وۄنۍ زن دپنے کانٛہہ اللہ بچٲیِن چرسی اگر مول تہِ آسٮ۪س اسلام آباد ذمہٕ ہیٚیس نہٕ کینٛہہ دپان بہٕ نہ زانٕے آسہِ تٔتی کانٛہہ بہٕ زانن نہٕ پان بچاو پننس اتھ عزتس کر رٲچھ دوٚپنس یہِ ژےٚ خۄش گژھِ تہِ کر مگر بہٕ واپس چانہِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِمہٕ نہٕ عیانات بہٕ یِمہٕ نہٕ واپس بہٕ کرٕ ہے بے دوٚپنس کر بے دار یہ سزا دن بک مےٚ چھُ قبوٗل مگر داغ دِم نہٕ جوٲنی أمۍ کٔرۍ یِم بیدار دپان ٲٹھ شخص لاڑے پت بہادر اشخاص لاڑے پت بلند و بالا جسارت لاڑے ٲٹھ نفر پت یہ چھُ دون تہٕ أکِس شٲروٗد أکِس گۄپھِ کُن ژوٗرِ بالس کُن ژوٗرِ سایڈس کُن ژوٗرِ یِمن گوٚو یمن آو نہٕ نظرِ یم چھِ ژھانڈان اورٕ یورٕ تہٕ بول براتٕچ پیٚیکھ ضروٗرت پیشابٕچ پیٚیکھ ضروٗرت تہٕ یمن لوگ پیشاب کرُن
امچ چیٹ یعنی چھک یعنی امس مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کرن بیان یتھی چیٹ یعنی امس نوجوانس فعاما عنہم اجمعین یمن آٹھونی گو چشمن گاشی نیون پروردگار یمن چشمن گو آٹھونی گو نابین کرن پروردگار یس جوان پنن جوانی یسن بچاون تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمۍ سٕنٛدِس تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمِس عذاب عذاب تکلیف واتنٲیِتھ أمِس چھُ رٲچھ کرن وول ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ آز تہِ کرن رۄب ژےٚ مےٚ وعدٕ بہٕ فرموٗدے محمدُر ترٛٮ۪ن شخصن چھُ وعدٕ کرن پروردگار یمن چھُ معاوِن و مددگار پروردگار ترٛٮ۪ن شخصن چھُ معاوِن و مددگار پروردگار تمس غلامس یس دپان بہ کرہا پان آزاد تمس قرض دارس یس دپان بہ والا قرض نکھ تمس جوانس یس دپان مین جوانی گز داغ نش بچن بہ کرہا نکاح امس چھ آز تہ معاون و مددگار پروردگار یہ فرمووی محمد رسول اللہ امس جوانس کورک بیان امس چھ کس معاون و مددگار امس چھ رب معاون و مددگار چھ ترین شخصن متعلق اخ چھ تمو مز یہ جوان یمس نکھچ خواہش کیا چھس نکھچ خواہش میون کردار گوس بچن بہ گوسس نہ داغدار گژھن امس چھ معاون و مددگار پروردگار ژےٚ کۭژاہ قدر میانہِ جوان ژےٚ کوٗتاہ مقام میانہِ جوان ژےٚ چھُے معاون و مددگار پروردگار بچاؤ پنن پان یہ واپس عرش کے سایس تل تی دی جائے پروردگار عرش کے سایس تل تی رٹی پروردگار ان پنن جوانی کرک تمن وطن اندر ضائع ان پگہ جواب آسین در دربار حضرت اللہ ان شبابہ فیما ابلا جوانی کتراو روت ات متعلق کری سوال پروردگار مل مفلس مفلس کس المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع مفلس گو سو یمس نہ مال متا یمس نہ دینار درہم تیاری کرم خط دبک نانا میانی یارو ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة بج ترے عمل اگو ایمان بیگو حج یم زترائیت چھ ترے عمل یمائی اگو نماز بیگئی روز تو بیگو زکاة یمائی ترے عمل آسن برابر مکمل ایمان پتا سز نماز تی مکمل زکاة تی مکمل سیام تی مکمل مگر قد شتم هذا وقد فادا وعقل مال هذا کنسی چپات جوانی لبی تراو ٹاس لب چن پتھر اما یہ کیا کرن یہ کیا میں مانن اوڑیو چناز واریا نوجوان فیس بک اس پر گمت باور اور چھ کلن والن ٹاس سیری پروردگار دین نجات پنس پانس ازا دیون یہ کم کر بیان یہ نہیں کرن یہ نہیں کان بھی عقل تے کرن یہ نہیں باور انسان تے کرن کلس سیری والن پانس کانگڑے والن اس کد مصیبت اس لگی اس چھ سارن شیر یہ قوم شین ژھانڈنہ درامت رود ژھانڈنہ درامت یمیک نوجوان کیا کرن کنہ والن پانس سیر والن پانس پھل دمن دٲرِتھ دیوار یہ حالت سر اللہ تعالیٰ کرن سان نوجوان نسلک ہدایت سان نوجوان نسلک ہدایت سان کور نسلک ہدایت سان اولاد نسلک ہدایت آمین یا رب العالمین جوانی یہ آسان نادانی مگر بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تمس نوجوانس پر تعجب کرن پروردگار یس جوان مگر نادانی چھس نا آسان یعنی سہ جوانی مز تہ آسان بیدار نہ مے موت سۭتۍ ملاقات یم تہ نوجوان یس تہ بیدار نوجوان یہ ما کور بس اوتر تہ ون اس دپ ولی خدائی گئی کم یمن استان بنائت یہ تم یوت ولی خدا یمن استان بنائت کی تم ولی خدا نعوذ باللہ
پتہ گٔے یہ کتھا یمن درٛاے یم دنیا اللہ تعالیٰ کرنکھ سارنٕے مغفرت یمن استان چھ تمن تہِ کرن مغفرت یمن نہٕ استان تمن تہِ کرن مغفرت پروردگار درجاتن کرنکھ بلندی پروردگار پتہ چھ مےٚ سوال زندٕ وندر چھا ہٮ۪کان ولی خۄدا ٲسِتھ زندٕ وندر ہیٚکیٛاہ ولی خۄدا ٲسِتھ کٔشیٖرِ انٛدر چھُنہٕ بازنٕے زندٕ وندر ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ زندٕ وندر کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ سُے چھُ مہرن سُے چھُ آسان ولی یہ چھُ زندٕ وندرٕے گۄڈنٮ۪تھ آسان زندٕ ولی خۄدایَن کرنہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو قدرا نہ زندٕ ولی خۄدایَن گٔے نہٕ ییٚتہِ قدر تِم بیٚچھنٲیِکھ تِمن دِتِکھ چوب تِمن پجکھ لیٚکہٕ تِمن سیدے پتہٕ زندن سیدے ییٚتہِ سارنٕے پتہٕ شیخ نور الدین رحمتہ اللہ علیہ تہِ زندن چھِنہٕ ییٚتہِ تراوان زندن چھِنہٕ ییٚتہِ ولی خۄداے مانان زندٕ مٲنۍہُن زندٕ ولی خۄدایَن کٔرِو قدر زندٕ ولی خۄداے گٔے تِم نوجوان یِم وٕنکٮ۪ن یتھ جوٲنی اندر تہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ دٲڑ نہ یہِ چھا لۄکُٹ ژےٚ باسان أمۍ سُنٛد یہِ سُنتہِ مبارک گۄڈٕ ہیوٚر یزار پتہٕ چھُس دپان کانٛہہ خاندر دِماے بہٕ کوٗر دِماے مگر ژےٚ چھے تھوڑا یِہوٚے دٲڑ زیٖٹھ پہم یہِ ژھٕن تہٕ ژھوٚٹ کٔرِتھ واللہ اور کرنٲیِکھ واریاہ ژھٔٹۍ واریاہ نوجوان کاسنٲیِکھ دٲڑ پتہٕ بنیووُکھ نکاح تیٖتِس کالس نکاح بنیو نہٕ یِہوٚے قوم چھُ دپان روٗد کیٛازِ چھُنہٕ پیٚوان تہٕ شیٖن کیٛازِ چھُنہٕ یُس نوجوانس دٲڑ کاسناے پتہٕ کیٛاہ حالت آسہِ یُس نٮ۪ماز تراوناے بانگ تراوناے نوجوانس پتہٕ دپٮ۪س اتے کرو خاندر اتہِ کیٛاہ کرکھ ژٕ ایکسپیکٹ یِمن نوجوانن کٔرِو قدر ییٚتہِ کٔرٕکھ چرسس قدر پھُکی ژوٗرن قدر رۄپیہِ والٮ۪ن قدر ییٚمِس دیٖندارس چھنہٕ قدرا یِم چھُنہٕ ویلوا کینٛہہ معاشرس انٛدر یِمنٕے کٔرِو قدر یِمنٕے نوجوان یِم نٮ۪مازِ گُزار چھُو یِم بانگ چھُو پران یِم نٮ۪ماز چھُو پرناوان یتھ دورس انٛدر یِم پنُن رویہِ مُبارک چھُو سجٲیِتھ تٔتھۍ رویہِ مُبارکس سۭتۍ یِمن کٔرِو قدر چھُ مقام تہٕ مرتب مگر أمۍ آسہِ کٲنٛسہِ لگٲمٕژ جوٲنی زورس انٛدر ٹاپ کٲنٛسہِ پٔرمٕژ لیکھ مال کھیوٚمُت تھپھ دِژمٕژ لُٹیر بنیومُت اور اَمہِ پتہٕ یِیَس بیان کرنہٕ ؤلِو سا دعوے دارو نِیِو أمۍ سٕنٛز عملہ نِیِو نٮ۪ماز تہِ نِیِو زکات تہِ نِیِو روزٕ تہِ مۄکلٲیِو سورُے عمل مۄکلن مگر گۄناہ مۄکلن نہٕ دعوے دار مۄکلن نہٕ ترٲیِو سا گۄناہ وۄنۍ ترٛایِن یِم گۄناہ ییٚتٮ۪ن اوٚتن تانۍ عملن ہُنٛد پہاڑ اوس کھڑا اتٮ۪ن گژھِ وۄنۍ گۄناہن ہُنٛد پہاڑ کھڑا سُہ توٚرِہت فِنار نِیِو نہٕ بٕتھِ کھڑٕ جہنمس عملہٕ ٲسِتھ گژھِ کھسار عملہٕ ٲسِتھ گژھِ کھسار امہِ دۄہ خٲطرٕ کٔرِو تیٲری کیازِ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلیہ جنت چھُو نہٕ زیادٕ دوٗر یوٗتاہ تۄہہِ پننہِ بوٗٹُک تسمیہ دوٗر یُتُے چھُ جنت دوٗر یعنی اعمال چھِ تِم یُتُے چھُنہٕ یوٗتاہ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ جنت اور وَنَارُ مِثْلُ ذَلِكَ مگر نار تہِ چھُ یُتُے دوٗر تِم اعمال کٔرِو یِم واتناونو جنتس تام اگر نہٕ کٔرِو تیٚلہِ واتناونو جہنمس تام بخاری کتاب رقاق کے حوالے حدیث مبارک جنت چھُنہٕ زیادٕ دوٗر جنت بنیو زینن وٲلۍ جنتس بنیو قدر کرن وٲلۍ اگر نہٕ جنتس بنیو قدر کرن وٲلۍ تیٚلہِ چھُ یارو مسلمانو تیٚلہِ بوٗزِو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دپان كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ ٲسۍ دربارس انٛدر مجلس آرٲیا ٲسۍ آوازا گٔے آواز گژھنہٕ پتن کوٚرُکھ بیان تدرون ما ہذا یارو تۄہہِ چھا معلوٗم یہِ کیٛاہ آواز گٔے یہِ آواز بوٗزوٗ یہِ کیٛاہ آواز تۄہہِ چھا معلوٗم دوٚپُکھ اللہ ورسوٗلُہ عالم بہتر زانن پروردگار بیٚیہِ تُہنٛدِ زٲنِراونہٕ سۭتۍ زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو فقلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو هذا حجر یس ٲس کنہِ اکھ یۄس آز برونٛٹھ 7 ؤری آیہِ جہنم کہِ گلہِ پٮ۪ٹھ تراونہٕ آز گٔے 7 ؤری یہِ ووت ژٔکِس تام ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار اتھ ژٔکِس منٛز آسان منافق 7 ؤری لٔگۍ کنہِ کتہِ پٮ۪ٹھ واتنس نہ کنہِ کیٛاہ ٹایمہ چھُ لگان اگر 10 پورو پٮ۪ٹھ تہِ تراون اتھ چھُنہٕ سیکنڈ تہِ لگان 7 ؤری لٔگۍ کنہِ کوٚت واتنس ژٔکِس منٛز واتنس
یہ جہنم گہرائی کرمز بیان محمد ات کیا تپش آسہ امیک نار کیا آسہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من النار جہنم یہ 7 حصہ یتک نار جہنمک 7 حصہ یعنی 7 حصہ تراو ژٕ اکہ سائڈ پتہ 7 حصہ کس یہ نار کن 7 حصہ چھنہ کتھے ییٚلہِ وۄنۍ 7 حصہ آسن برابر تو یہ کیا آسہِ ٹنگلس سۭتۍ چھِ بڑھان زیٖر کرنس ٹنگلس سۭتۍ چھُ آسان اتھٕ لگنے أمۍ چھُ آسان اتھٕ ختم کوٚرمُت ییٚتہِ وۄنۍ یُتھُے 7 حصہ آسہِ یہِ گوٚو جہنم چھُ تمیُک 7 حصہ کوٚرمُت بیان محمد رسول اللہ جہنمس کنٹرول کرن وٲلۍ فرشتہٕ یِہُنٛد تعداد کوٚرُکھ بیان 4 ارب تہٕ 99 کروڑ 4 ارب 99 کروڑ فرشتہٕ یِم جہنمس چھِ کیٛاہ کنٹرول کٔرِتھ ما آسن یِم یلہٕ ترٛاونہِ یِم چھِ تِم یِم واریاہ زیادٕ سخت چھِ گلا سُہ آیت مبارکہ شداد علیہ سُہ آیت مبارکہ چھِ قرآن یِم آسان واریاہ زیادٕ متشدد تہٕ واریاہ زیادٕ سخت اگر یِمن نِش چھنہٕ بچنٕچ واتھا یِم ترٛاین انسانس یلہٕ کینٛہہ بہرحال نہ آسن یِم نافرمان مسلمانو امہِ نِش چھُ پنُن پان امے خٲطرٕ چھُ رۄب دپان تیاری کر امی خاطر قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها دۄہ ووت آیت مبارکہ کر تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دۄہ ہسا واتہِ یومئذ تحدث اخبارها یم دۄہ زمین پننہِ خبر کڑِ یارن کوٚرُکھ بیان یارو اتدرون ما اخبارها تۄہہِ معلوم یم کم خبر آسان یم زمین نبر کڑ امہ دۄہ یم کم خبر آسان تۄہہِ معلوم یم کوٚر بیان قالوا اللہ ورسولہ عالم بہتر زانن پروردگار تہنٛدے زانراونس سۭتۍ زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ میانہِ یارو فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد یم آسن تم خبر یم زمینن آسن کیچ کرمٕژ زمین چھُ سکین کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس چھُ زمیٖن کران سکین پرٛٮ۪تھ عملہِ سکین گژھان ییٚتٮ۪ن یۄس عمل آسن کٔرمٕژ بدکٲری آسن کٔرمٕژ بدل کانٛہہ چیٖز آسن کوٚرمُت امیُک آسہِ ویٖڈیوگرافی موٗجوٗد یہ چھکہِ یم خبر نٮ۪بر عرش مجیٖد کیٛاہ گوٚو فلٲنۍ دۄہ گوٚوُے مےٚ پٮ۪ٹھ فلٲنۍ کٲم کرن وول بنان زمیٖن تہِ گواہ زمین تہِ دی گوٲہی یہ کڑ یم خبر نٮ۪بر ییٚتٮ۪ن یۄس عمل آسہِ کٔرمٕژ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یہ چھُ سُہ دۄہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون نم اتھ دن پانے گواہی کھور دن پانے گواہی جسمک اعضاء دن پانے گواہی ژلنٕچ بات آسہِ نہٕ کینٛہہ انکار کرنٕچ بات آسہِ نہٕ کینٛہہ مکرنٕچ بات آسہِ نہٕ کینٛہہ بلکہ چٲنِس أکِس اعزاز دیانایہِ گوٲہی ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب دپان امی خٲطرٕ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دِیِو نظر مےٚ چھا ذات دیانہ تیار ژےٚ ما بنووُتھ دُنہیُکُے یوت مکان دوٚپُن بنٲیِم محل خانے یوت تہٕ دوو تم مےٚ بالس پٮ۪ٹھ پتہٕ آسان دۄہ بالس پٮ۪ٹھ یعنی ٲخری ٹایم آسان ووتمُت اتے پیوان پایس یِوان پتہٕ مٔشیٖد تیٖتِس کالس آسان دپان وُنہِ چھُم نیٚچوۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس مکان نہ حظ وۄنۍ چھُم اکُے تمنا ییٚمِس نیٚچوۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس گوٚژھُم کُنہِ جایہِ سیزرا گژھُن بس پتہٕ مرہا شُہُل پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس تہِ کران پتہٕ دپان وۄنۍ چھُم أمۍ سُنٛد بچہٕ وٕچھان وۄنۍ بس پتہٕ حظ مرہا شُہُل یہِ چھُنہٕ شُہُل مران أمِس چھُ مران تہِ آسان یِژٕے فِکر بنٲیِم محل خانے یوت تہٕ دوو تم مےٚ بالس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُنہٕ یادٕے مےٚ ٲخٕر کیٛاہ چھُ ٹھِکانہ یہِ کیٛاہ سپدوم مےٚ چھُنہٕ یادٕے مےٚ ٲخٕر کیٛاہ چھُ ٹھِکانہ یہِ کیٛاہ سپدوم
دپن بکس بت دم خدایس کن رسولس کن قیامت دو کیازِ قرآن میں نسگرس اندر چھ بیگانہ یہ کیا سپدوم بزن کرا تے سوال تل سا کنس مالس دپو ون سا اے یس یہ کتاب پتھر چھ یتن یہ کس یہ گئی میانس نیچی سن میٹرک حساب ہاں یا میتھ انگلش دپس یہ قرآن مجید یہ سپارہ ہیکہ کڑت کن شے سورہ یاسین ہیکہ کڑت دپن بہ چھس نا ان پڑھ مے کتھ چھ پتہ قرآن میں نسگرس اندر چھ بیگانہ یہ کیا سپدوم یہ وپر ات چانس گرس مز ات انگلشس اصل مقام انگلش زانک امیک ے لیسن تہ معلوم میتھمیٹکس لیسن تہ معلوم فزکس ریفرنس تہ پرزناون کیمسٹری ریفرنس تہ پرزناون مگر سورہ بقرہ ہیکھ نہ کڑت نہ کیا ہیکھ نہ کڑت ژٕ ہیککھ نہٕ کٔڑتھٕے سورہ یونس ژٕ ہیککھ نہٕ سورہ کہف کٔڑتھٕے یہ کیا دلیل قرآن میں نسگرس اندر چھ بیگانہ یہ کیا سپدوم کاش ژےٚ یہ پننس ژٮ۪تس پومُت زا مےٚ چھُ پگاہ حساب دیُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مےٚ چھُ جواب دیُن تیٚلہِ آسہِ نہٕ یہ حالت سانٮ۪ن گرن تیٚلہِ آسہِ سانٮ۪ن گرن اندر قرآنٕے یوت اتہ آسہِ صبحن تہِ تلاوت گژھان تہٕ شامن تہِ تلاوت نہ چھِ صبحنٕے تلاوت گژھان نہ چھِ شامنٕے تلاوت نہ چھِ صبحنٕے نٮ۪ماز یِوان پرن نہ چھِ شامنٕے نٮ۪ماز پرنہٕ ییٚلہِ وۄنۍ پرِ تہِ کانٛہہ گرُک زیُٹھا یورٕ گژھان دپان بتہٕ پھوٚلہ چھا تیار تہٕ وتھان تہٕ شۄنٛگان مےٚ چھُ صبحن سُلی وۄتھُن عیالس پرژھُن نہٕ زانٛہہ نٮ۪ماز پڑوا کِنہٕ نہ پڑوا مسلمانو جواب چھُ دیُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار اگر یژھان چھُکھ پنُن پان بچاوُن تیٚلہِ کر تِم اعمال یِم اعمال کرے بیان رۄبن تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ چھُ ممکن ژٕ ما ہیٚککھ کائناتس اندر کامیاب گٔژھِتھ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان سا پانا پنن پان یمن اندر تھایک یہ بیان کورک یخرج عنکم من النار محشر گژھِ برپا مادان آسہِ برپا محشرک جہنم اندر نیرِ گردن اخ نیرِ جہنم اندر بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو عینان تبصران امس آسن زچ آسہِ وچھن اد گردن آسن زچ آسہِ وچھن واذنان تسمعان امس آسن کنزے آسہِ بوزان ولسان ینطق امس آسہِ زبان یہ آسہِ کلام کران ترمذی ابواب صفت جہنم امد کورُکھ بیان یقول یہ ون انی وکلت بثلاثۃ بچس ترین پہ آمز مسلط کرن بچس ترین اشخاصن پہ مسلط آمز کرن بکل جبار عنید پرت کنس جبر کرن ولس نافرمان سن خاطر چھس بہ آمز تراون اہند خاطر امس پہ مسلط کرن وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس دستہٕ دراز کران یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس منگن وول بنان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس حاجت روا مشکل کشا زانان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس اولاد منگان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس حاجت روا زانان ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ نوکری ژھانڈان روٗد ژھانڈان شیٖن ژھانڈان اس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ شیٖن آسہِ ژھانڈان روٗد آسہِ ژھانڈان یا تاپھ آسہِ ژھانڈان اللہ تعالیٰ ورٲے ییٚمۍ تہِ ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنہِ آسہِ دستہٕ دراز کوٚرمُت أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھَس بہٕ مُسلط کران آمٕژ وبالمصورین بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ یِم تصویٖر بناون وٲلۍ یِم مصور کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا آسان سوچان آز اس ما چھُ یمن شاین ما یی اَسہِ ناو کُنہِ جایہِ چون تہٕ میون گوٚژھ آسُن پروردگارس سون ناو یِن تِمن اندر یمن ژٕ عرشہِ کِس سایس تل رٹکھ یمن ژٕ جنتس اندر جاے دِکھ
یمن تو جنت الفردوس اندر جائے یہ گھس آسن ژےٚ مےٚ شوق تڑپ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ دُنیٲیی طور چھِ آز تڑپ مےٚ گوٚژھ آسُن واریاہ تھوٚد پوسٹ مےٚ گوٚژھ آسُن فلٲنۍ چیٖز مےٚ گوٚژھ آسُن فلٲنۍ چیٖز یہِ گٔژھ تڑپ آسٕنۍ مےٚ گوٚژھ آخرتس اندر اَمہِ چیٖز تُہۍ چھِو وٕچھان صحابن ہٕنٛز زندگی تِم کیازِ ٲسۍ آسان تِمن اوس کم آسان پلو لٲگِتھ ہفتس منٛز اوس تِم اکہِ لٹہِ سُے چھلان تہٕ پتہٕ سُے لاگان اوے آو بیان کرنہٕ جمعہ دۄہ ٲسۍزیو سران ضروٗری غسل بیٚیہِ ٲسۍزیو پلو کیٛاہ لاگان چھٔلِتھ لاگان چھُ صحابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن اوس آسان سُے پۄشاک تِمن ٲس نہٕ یہِ فِکرٕے پۄشاک ہُہ چیٖز یہِ چیٖز منع چھُنہ اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز جان پۄشاک لاگُن اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ البتہ تِم ٲسۍ نہٕ یِمن چیٖزن سنان تِم ٲسۍ دپان اسہِ گوٚژھ ناو لیکھُن پروردگار یِمنٕے اندر تِمن ٲس یِہٕے فِکر آسان دۄہس تہٕ راتس تتھ ییٚلہِ سُہ یار اوس تیٖر رچھان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہِ رُکیو أکِس جایہِ أمِس دوٚپُن أمِس نوجوانس ول کھےٚ اسہِ سۭتۍ کر تنوُل ول اسہِ سۭتۍ کر أمۍ نوجوان دوٚپُس اِنی صایمُن بہٕ چھُس روزدر بہٕ چھُس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گوٚو زبردست پریشان دوٚپُن ییٖژاہ چھِ تٔپِش مکٕچ ییٖژ چھِ گرمی یہِ چھِ اتھ اندر تہِ روزدر یِتھِس گرمس اندر روزدر بہرحال تہٕ یِمو کھیوٚو دوٚپُن وۄنۍ کروس آزمٲیشا وٕچھو چھا نیریا آزمٲیشہِ برابر نظرا دِمہوس دوٚپنس یارس تیرو منٛز دِتن اکھ تیرا تیرو منٛز دِن اکھ تیرٕ دوٚپنس بہٕ چھُس نہٕ مٲلِک بہٕ چھُس نہٕ اتھ مٲلِک کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ امانت اتھ چھُ مٲلِک بدل بہٕ چھُس رچھن وول نہ حظ تٔمِس کتہِ چھے مٲلِکس پتہ دِ ژٕ بیٚیہِ دِمہوے ژےٚ تہِ أڑہن ماز ہن افتیارس کِس دِ ژٕ تیوٗرا ولہٕ سہلٕے چھُ تٔمِس چھنہٕ پتہ دپُس سُہ نیوٗ رامہٕ ہوٗن نیوٗ پھلٲنۍ یہِ گوٚو ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗز دوٚپنس عین اللہ عین اللہ یِتُے یوت نہٕ یِہوے کرٛٮ۪کھ دِوان دِوان ژوٚل واپس اندر واپس ژوٚل یِہوے چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان عین اللہ عین اللہ ژٕ چھُکھ دپان مٲلِک چھُنہٕ وٕچھنُے مگر کتہِ چھُ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ رۄب چھُ نہ وٕچھن وول رۄبٕے وٕچھان چھُ بہٕ کٔمِس تھاو کھٲٹِتھ بہرحال عبداللہ بن عمر لاڑیو پتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوٚپُن ہے یُتھ نوجوان نہ گوٚژھ نہٕ مُتقی تہٕ پرہیزگار غلام آسُن کینٛہہ یہِ نہ گوٚژھ نہٕ غلام آسُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ آزاد آسُن پتہٕ لاریو سۄ تہِ کوٚرُن معلوٗم ییٚمہِ قٕسمُک نوجوان لاریو یپٲرۍ اہن سا لاریو وۄنۍ یہِ کُس یہِ کوٚت گوٚو پھلٲنۍ جایہِ تہٕ لوٚبُن أہنٛدِس مٲلِکس دوٚپُن غلام ما کٕنکھ تٔمۍ دوٚپنس آ ییٖتِس دینارو دِرہمن أتی تُلنس دینارو دِرہم کرنس حوالہٕ یہِ کوٚرُن آزاد یہِ کوٚرُن آزاد یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ اَمہِ پتہٕ دوٚپنس یُس أمِس جب اوسُے ژےٚ رچھنہٕ خٲطرٕ اتھ ووٚن قۭمتھ امیُک قۭمتھ تہِ ووٚننس قۭمتھ کوٚرنس ادا أمِس نوجوانس کوٚرُن بیان دوٚپنس گژھ وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ غلام وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ تیٖر رچھن وول وۄنۍ چھُکھ ژٕ تیٖرن ہُنٛد مٲلِک گژھ تیٖر تہِ گٔیی ژےٚ گژھ تیٖر تہِ گٔیی وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَخرج لَہُ مَخرجا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِب ژٕ مہ بر پرواے اللہ تعالیٰ چھُ کھیٛاناوان وول چاناوان دِنہٕ وول یہِ چھُ تٔمِس پانس تام وۄپہِ سماعی رِزقُکُم وما ژٕ مہ گژھ پریشان اگر ژٕ کردار پنُن بچاوکھ اللہ تعالیٰ چھُ مٹہِ چون کھیٛاناوُن چاناوُن رۄبس چھُ مٹہِ چون مقام تہٕ مرتب ژٕ کیازِ گژھکھ پریشان أمِس نوجوانس وول عزتُک دستار پروردگار ؤنِن سانٮ۪ن جوانن تہِ عزتُک دستار پروردگار سانٮ۪ن بُزرگن تہِ عزتُک دستار پروردگار سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن کٔرِنۍ عزتس حفاظت پروردگار رۄبا وننس بوزنس سۭتۍ سۭتۍ عمل کرنُک توفیق سانٮ۪ن کبیٖر صغیٖر گۄنہن کر مغفرت سٲنۍ خطا کر معاف جٲیز حاجات کر روا مُشکلات کر دوٗر غم تہٕ پریشٲنی کر دوٗر پروردگار عالمیٖن یِم بٮ۪مار تِمن کر شفا ہسپتال کٮ۪ن بٮ۪مارن شفا لا علاج بٮ۪مارن شفا پروردگار عالمیٖن یِمن تہِ یِم جٲیز حاجات تِمن کر شفا پروردگار تِمن کر جٲیز حاجات